Non Kebangji Karbi Anglong Autonomous Council MSC Kili Rahul BJP Ruatcharia Songpen Karbi Anglong Arlo Long Inkora Trop Ahavar Penta Kachipadi Dunjia Pan Candidate Bangda Ponde Dapit Put Thot Piniarni Kapre Kapre Ahavar Aradatum Amethang Methang A Candidate Apan Kangtum Karne Poneti Jingthong constituency pen Rat Cycle Mapu Avijit Krosi BJP ticket Chipalong Turno Pinyarni Jingthong constituency arada phan birta kimera ke Jingthong arat amamon Dr. Tulira Mohangpen kapapling pipon hendo lasonsi pinyaroni phai inkora hini arni ada por phai narke prachiti mapor molam dongkamokam arong sopi thongnokbe akomni na thingno along Jingthong constituency pen BJP MSC kilik a ticket kachipalong nun pena jok pini avijit grophan kangthum karni lapen karju kapadapon Owi kimia songjapo Avijit Graphan Ason BJP party pen non MSC Kilika ticket kipipon ke Dr. Tulira Mohaphan Akero Pibek Nangchi Athigi Jingthong Aradatum Pinanganarni pen Akari Prodip Rongpike Nangnelo Jingthong constituency amonit Nangchi Lata Owi kimia bang Puvek Nangchipu Akimang pen Dr. Tulira Mohaphan Kachuning Nipona ting pen Pinyarni Owi kimia songjapo Avijit Graphan BJP party pen MSC Kilik ticket kipipon lo mati Jingthong arat amang monke Dr. Tulira Mohangsi kapapling pipono. Bangso pena joksi pini Jingthong aradatum aningarong bohong pen owi kimia songjapo avijit Graphan dongkamokam arong sopialong ingthumarni ponsi Dr. Tulira Mohaphan kachoro pijir pono. Ferangke pen owi kimia songjapo mate Jingthong MSC candidate avijit Graphan karjupona hot ferangkia phan kapachini pon alamthe non angton pen langponitha. Iklan pikir kuwi ini panet kali lagi. Ini iklan pikir rat apa? Laten Jingthong arat panet kali. Nili ke high tang lo pulate, lagi nili Karbi Anglong arat panet iklan pikir. Nili yang si high tang lo pulate rat atum nili panet apa high tang lo pulate lagi. Nili Karbi Anglong arat panet iklan pikir. Kalau nili homosi lo mangke tuar abe, mir, lang hospital, school, masih lah hai orang bang nilihin kan packing tu pun. First keklan ting ke nili ke high loop lote, rata tu nong si ninga cingsam nili pana ninga cingsam dua kan. Nang high loop lote nili ke ting si kelak ke tuan, nili tu Jingthong atau kelak ke, cetan siapa kata kan kerja computer atau tuan, kaita tasu mobile kacirek dulu kan. Hai tu orang bang nili ke ting si halas suatu orang. Ada pen hospital terang. Hospital dan non kita mau hospital ke doktor ta inuwe tapi hospital long mata karen masih ada. Kira kami karen tu inhaman ta. Kendel pensi ajo porke doktor bang terselang. Masih lahai bang tu nili lang pun school bang ke letung ke school ke Jingthong akan angso. Ate la school ka biaya joksi ngogong murigong pernah nene bidun nang ko. Hal hai ki bidun dede dia pang ini mesen school one kedua ke Jingthong ada doan sini cari school kenon double tu nang itu na Jingthong habar ke isi neta we network ta we network alang kal cetan jo perlu ate finally pen state ken rumah network bang ken non ili ku Jingthong MLA sir ahin benjamin akila CM sir amin akila Desember lom pen lote ili tu network tu bonda da aprang bang ke ili tu Jingthong ke network lote aklik sam kira bang ada ke 5G dia lo ili tu jim ke 2G ili aklik se itu so network aku dah plan million claim pon ini pan claim play dia tu nang matana Curupan jadi itu cuma Chief Minister sir itu BJP party state along Presiden Kehai Pak itu daftar Autonomous Council orang kacing mana Dr. Tulira Mohang Sarapang itu kacing mana MP sir Puransing Devan itu kacing mana MLA Rusing Tiradon kan dapat dah Wesker Binglong BJP party Amek Furman je Nilipan BJP party mate Nili quality na kelang pe BJP ati kaya kedua ang itu kedua ya pasal ni je Jingthong ra ningkaning koy akisum pero coba yogi kay mata ang itu mah ada yang coba
pon sa itong paching thur dikkat lasi non e phong bangke nili paching thur pon vekpo lasi nili yong si paching thur nangki lote lape nili claim pon ai pilo proje nili ta nang litum phata nang chingman po nang litum rat atum tame nili kan nang chingman vekpo so itum chingman seroi pulote an social development ke wani mi sena development ni lawan piteke ilitum jintong pidun hubung non ke ilitum kopai ke melu ni pan ke ni game vek pula kenal itu senang litum sutame ni pan ke abut itu big pen ke na pai kan si ni tuning Dongka mo kampen Homson be report Karbidede News Puthot piniaroni phaing korai hini arni arnalo por phaike bapor molompen Mahamaya lapen Korkanti constituency BJP ke kroi arara tumta amethang ake nidet Rajuti solapen lunsing terona tuma phan votrunga ji mate parakhawa Karbialong age dalongan ingthumarni dunsi Puthot dogmoka ahi thialongta Rajuti solapen lunsing terona tum Puthot BJP pen MSC ticket kachipalon nun thegapot chengmori pong sipen ke ongtung BJP aphan ke kroi arara tum kangthum karnipon Rajuti solake Korkanti constituency pensi Puthot MSC kilik atiket chipalong ponthulo lepen nun singderon Puthot Mahamaya constituency pensi MSC kilik atiket chipalong ponlo ini dilap tiket ke lompon ini akan sini Mahamaya hubusi lompon pergi jenglo Mahamaya ratu ini ya itu kecil mana di Dr. Tulera Mohang Lubik nangi tapi terletak itu lokal MLA Dr. Mohang Lubik nangi alang itu rekomend pensi pini ke jadi sini dengan kelompok kita ini tapi pini letak itu bang pen pini tiket cuman pen welcome diri pini apa pen jenglo adak ni kecil sang kecil teglong tu non jadi Muhammad homo di pen bangke ni itu high konflik itu bangke letak pensi itu bangke teglong si lingkan phong itu Bharatiya Janata Party सरकार डॉक्टर तुलेराम मोहां CM net itulah long koy top awam mesti gitu lat pun kira ki mamokha ka pakistan kon la so jo ini pen pini Karbiang long rat tak BJP phanani ka chi sam pen non ka ki sitam me ning ki long koy rat top awam mesti ka BJP ke pansi bahai esi pen la ang do me dia lo di chuning region dia pangala lo pini Karbiang long rat sita ning atlong pen Athini tungke klaim ke namong thenglong lo nang litung ta rong aju no a towar noi lang noi mi noi ini kendriya sarkar kan asli nang lite rajya sarkar kan asli nang lite Karbiang long autonomous council no ni litung CM ko di sang tungke klaim ha la an ka pacetang pot nang litung tapre ka perikhan matha di pitina itu media ajuge di rada phatha ni BJP pahana BJP padona non kan proke bang Dong mukak pen Monirambe lapen Ranrong PD Port Karbidede News lapen Puthot langfer havar pen non MSC kilik BJP pen kachipade dunji abangphu Madhuram lekthia phanta langfer BJP ke kroi aradatum kangthum karni pen karjupon Madhuram lekthi kaninchi pon lake non ke bangchi MSC kilik ke langfer alongke BJP mate nili Madhuram lekthesi haipon mekpo Madua partita nang haidun uneno lapen langfer havar kisungan ke nili pajopon popusi pherangkia thino pachini pon je langfera kwa homosti langnam lo bolotang ke dari phale langnam east west take chitim communication adak langfer probhab Karbiang long akan pinangan dengan dak pensi tamda langfera long pendong si kacing thura dak pen patlang ko aka prega tin tala dak pensi solo pita example to hedi dak pen kian tam asila som pinangan anikan to no kilitung langfera long development ho reclaim nahi pan ma so tek pen kapse reclaim ni pan ma so tek pen long ada som masih ate kilitung gatu beda cina ke hai kaya kera alang MSC development kami
lang li hala da council ang bigi do nang mata MSC untuk deputy speaker council jaman la pen jaman lang ko din na betul mengajar MSC da lang kara MSC lang singking musa kami alang kita MSC cok kasi alang kita hoy tu kemang tipik pik kami alang kita our side kabila joni pun subsidi nasi non itu ni mata dam lo de kandu kawe cingrum ra ele tumla la fera habar na ke pacing chuti pan kami sibat chiyo pona ni ko ka ke da chingba do na pen ke nani tum theklong lo doara bang homosa dolang ko nilitum nil hem ke da motwar ma tanan tum theklong da bahani ko so pen tang ju ka thoi kan tili ya rasoda na tawar ka ni siksa mason si alom ka ka pe jati padula ta si ke bang ji arni de lang fera ra ra pacing tu ni ya so man ni tum ke bang ching bai pon ko son si so aha bar ma te la so mostly pacing tu ko ching bai lapen lasu non ke bang ji election long ko an aphai ben ji khai pon ji pu ning chi thedulo sa nile tum jugidam tang MLA election pala sutke sumrong hang ame thang da candidate cabinet minister ta dobom la di alang sutka office dola je BJP pensi cabinet minister ta manun lo amar ticket long le lo congress dun dilo congress ki dun haftaru ini ne ansi dola laso hot ke avef dolang mati sita outer sudili tum theklong lo langfer along 7000 one is long chak again non ke alang litum asupi family kendrick ku hedi la congress long ndo mati non summa ke asupi pansi la congress ke asa nilitum congress pen kacedan ni pa kapega party ni kacedan ni tum theklong awi nilitum opposition adi strong opposition awi asa nilitum langnam lo non of MSC election na bangke langfer BJP atum pen pamur nilitum chiwai do ba 27000 bagani ditu aki kom 27000 ni tum da langfer lo BJP abu pada nilitum BJP lo udamok ke langfer komai kedam tang ingkan pho la non ram singsar ke cari bom ingkan pho ke han ke bang krisir ke bang kerpen non phoi bang ke jok nu kunta party long cepat du kami si yok si bang ke ingkan krisang si inura phanta mane badet inura phanta komro kasi tu ka tiket ke han cuma sampai BJP long akui bela homosi long ini bahin dulu tahan aku akan sampai parti kan anu dong tiket ke hang karena bangker long bangke itu bangke ang tiket ke hang sampai itu kalau kita parti long akui dulu sih tapi ke pini ada abdul long ini pini ada nih kucing bayi je tiket ke job long long secara pun long bang secara pun kucing bayi orang singkir mungsar kami alam ini ikalong pura nala alo asong ka pega long kinji mate sangi long ningi alam mate karon ana Wolong ko majipen jirsong singna report Carbide News Puthot pini lakhain koraisi Borjan constituency pen MSC kiligalong BJP ticket chepalong duna bangphu Surjo rongphara phan kangthum karnia sai kedengpon Surjo rongphara phan manja hawar pen Borjan Mondol Committee Head Office HDP asaimano an kiman pen BJP keja atup lapen radatum pen mesen pen kedengpono lapen Surjo rongphara phan karchuani cheparong ponno Labang sahut Surjo rongphara phan pherangke atum karjupona hot kapachini ponke Borjana hawar along aphan lake kichengsi kachelenga towarsi naman pipo pusi pherangkyangno nampachini dun Puthot ningje ponthulake alangli Borjana hawar along ongdungavot longpensi haipon vekchipu aningka chethido puta pherangkyangno pachini pon athe Borjana long opposite party atumke kangtang kring puke thekdam long nirang puta ningje pon Borjan constituency pen tiket nili phansi
state BJP pen pasti nang ke na tiglo la bagi mingarong ta dulo isi bangke arku ketan orang sih oke si dekat kelong ini labang so musti long hidup kelak pencenglok kisung ke boy kupi doan alam the sorkar long an kipali pen klaim ko nangi kupi ma pula mangso arku bunga sila lo si ning arong mangkala lo je CM Dr. Tulira Mohang niliphan labang so abisas do labang so niliphan ning kachit hedwa jo ni si niliphan dak borjan lo nang to ilo la salang li nang ke to pen ke klaim ponji pachun et theke tahan mene mena so fit sisteme un an ke alang li niliphan nang ke akha nang niliphan nang ke chiki alang li roha sang se chokji poke matha niliphan mangso aning nang ke the pon nilike claim ponji hon mangke dili bori pon e bangke tumi long social media long ke klang de dak janarat ke angtan pen ke krei polam thelam phosas nang ka julo la mangso lam theke la helo je men angtan pen ke bang pulung te dak abari matung ke aning ki pung aning koson aning ke oi aning ke jangji la doek lo la sila mangso aning ki pung kecepaklang ang hek alam tot ani yak long pele je nang ni puan kali je ni tum reject ko phaswan ki pudang kali ase men ani yang ning su hote ning yang je hot mangke kaning ge do ko fix tame pini the kurang lo kado kabe dak mondol committee pen cenglok la morcha do ante me dak sitong elo lan part me book committee pen along akan an ting lu dak mang kusi nili phandak mang welcome to nili phandak mang tum karne mangke lamang song theklo tasi la dak kupine kasik sak do ko i punili matham de athe BJP la sona party i boy jong si lutang lo lipurang te la dak ke bang ke aku kasih tergi sik tak dak do lasi no la ni tu ajak pun pulo je ni tung ke pahai the chini ne ta ho pula ke chini ne mang ke karbeng long ke thiu ke de pasi karbeng long muni ke sumera party debat ina la ke wang pen cetong lo cepat chini lo puta la ke koptai siang mo ke sini ji ako karbi tung pu ke bang ucet kangreng so cilir cepoet ko tasong taksi tung ke dak ke cilir to puta dak ke hemisia si orang poji donara pe cipoji tasong side lasi dak ke je kupina challenging do puang nili mathang de athera dak pini kado e mondol committee pen senglok morcha dun do anta me ning siwet pen sing kan karni do lo lasi open pro la ke ning ke pungalam the ning ye lo ning atumi ning ye lo pini pini lo ni atumi ning ye lo atumi pen dakam ke klem pang cengal lo sila sobang sin non do lo lasi non ke bang ilang bang la nikep puang bong ke ning siwet pen siklem pu la dak kupine ke cikak dak ji ke cikak dak ji ni angtan pen ke bang posi nili phana bang ke pu damui pu bana koirogi pu bang ke la song ke thang ta be dak bang ke Dr. Tulira Mohang pensi nili phana pu nang peklo nang li kadak damon klem damon pura si alang li nili phana ke toy pen an ma ke klem thegi phan mang nili bori si klem nan po ta pen la dak arap nili phana ke pini kansum ka ni pen si accept elo pang ke dak si klang elo atumi aning ipung tu tumi dig nang pung ke thang ta belo nang ke hemisi lo BJP atimi lo punung phul la family lo kasi la soting si non ke bangi atari ni abut ke jogi long tame BJP phansi ke pahai pula margin thetan ben ke pahai phansi claim pon pula make pura ening theklong malo BJP jinda HDB Pen Wilson Bay reports Karbi Daily News Nijang Karbi Anglong Amri MSC constituency pen non Karbi Anglong Autonomous Council MSC ang hoi kiligalong BJP pen Dominic Uping Maslai tiket kachipalong po thegapot Amri BJP Mandal Committee pen Aningarong pen Kangthum Kardipon Di Uping Maslai pen non kebangji MSC kiliga hotame ongdunga vot pen chipahe ponji pusi pherangkyang no ningjipon মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লগতে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ অসম প্ৰদেশ সভাপতি মাননীয় ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ টিম কাৰ্বি আংলং নেতা তথা কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং আৰু আমাৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সভাপতি ৰদীপ ৰংহাং ডাঙৰীয়া আৰু সকলো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃবৃন্দসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আজি ইমান ৰাইজৰ মানে আশা মতে যে ইয়াত আমৰি সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এজন দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে মোক দলীয় প্ৰাৰ্থী প্ৰদান কৰিছে আৰু আশা কৰিছোঁ আৰু মোৰ কনফিডেন্স আছে বিশ্বাস আছে
আমাৰ আমৰিৰ ৰাইজে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক মানে বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰাব আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ 26টা সমষ্টিত আমাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত মানে ইতিহাস ৰচনা কৰিব বুলি মই কনফিডেন্ট আছে কাৰণ 26টা সমষ্টিয়ে জয়যুক্ত কৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে Dongkapen Humson Be Report Karbideni News Puthot Aruni Phai Inkorake Thom Arni Ata Por Phai Krisira Achiti Mapor Molompen BJP Singhason Constituency Mandal Committee Asaimalong BJP Party Candidate Amar Singh Disophan Kangthum Karni Padupono Labang Solong Rong Nagar Disobai Tichomarong Pen Angding Wangsi Long It Mandal Committee Asaimalong An Nangpalisi BJP Party Alama Interponsi BJP Singhason Mandal Committee Office Tami Inkupono Bangso Hut Amar Singh Tisopen Kaningje Ponke Kibangji MSC Kiliga Hut Kapre Kalam Matha Ponpera Niliphan Ongdunga Wutpen Nangpai Pontu Puloti Singhason Ahavar Arat Arjinang Bachelor Edji Puta Lamthe Jaipon Longit Pen Sarlongki Tokpi Report Karbideni News